Kusikuy kachun kunandia kay samakuy tiapi. Maypichu sapa ugninchis munasqa hermano, rikuspa kasun iglesianchikpi ashka bautismuta. Kayisqay semanata noqanchis llank'arispa karqanchis Señor Jesucristupa, predicaspa evangelionta. Chayrayku vecinuyki, hermanuyki runa munasqayki bautizakuspa kanqa. Ashka fiesta espiritual kasan noqanchikpaqa. Maypichu rikuspa kasun, maychus chay frutos nisqata kunandiaqa. Ajina qallarispaqa kunandia noqanchik kallpachakuspa kasun, niraq lluqsisaspa iglesianchikman tukuy medidas de bioseguridad apaspaqa noqanchik kunandia ñawirispa kasun, maychus kasan kay primera carta Tesalonicenses pisqayu chunka tawa chikllashqan nina hinata. Ajinallatataq mañakuyku hermanos, qhillataqa q'aminaykichikta, manchallistapis yanapanaykichista, pisi kallpayuqta kallpachanaykichikta, tukuypaqtaq pacienciayukuq kanaykichikta. Munasqa hermano, kaypiqa apóstol Pablo rikuchiwanchik 15 clase ovejasta wawasta ichari, primero niwanchik qhillastaqa. Ari, a veces tiyan Diospaq wasin ukhupi, qhilla wawasnin, qhilla runas, maypichus mana trabajaymunankuchu Señor Jesucristupi, pero noqanchik pacienciawan rikuchina tiyan, maskatachus Señor Jesucristo paykunapaq ruwarqa, imaynatachus kawsayninta haywarqa, paykuna kunan tiempo kawsanankupaq, chaymanta hina paykunata kallpachaspa kasun. May iskay ovejaqa niwanchik manchallista, ari, wakinkunaqa manchalikuspa kanku, manchaywan purinku chantapis ninku mana nimata ruway atinichu, mana atinmanchu, mana kallpaypichu kani nispa. Pero noqanchik kallpachana tiyan, Espíritu Santuta mañakuspa sonqonku ukhupi, paykuna tukuy animuwan llank'anankupaq, tukuy animuwan purinankupaq Diosnin llangninta. Mana facilchu pero Diospaq munayninwanqa ñawpaqta noqanchik kaski atisun. May 15 oveja kaspa kasan niwanchik pisi kallpayuq. Ari tiyan hermanos, hermanas, jóvenes pisi kallpayuq. Chayrayku noqanchikpis tareasninchik kaymanta ñawpaqmanqa kallpachana. Sapa p'unchay mask'aspa paykunata, waturikuspa waqllaspa ari imayna kayki nispa. Kunanqa aska runas bautizakunqanku. Ama saqaykichu, nitaq dejaykichu, qankunaqa waturikunaykichik tiyan kallpachaspa, chantapi sapa p'unchay mañakuspa Señormanta. Mana chayllachu, responsabilidad cristiano hina munasqa hermano, allinta noqanchik taskichinata, chantapis mikuchinata, lechewan, papillaswan niwanchik ichari, chantaqa allin miski mikuyta evangeliumanta. Chay tareanchik kunamanta pacha kasan munasqa hermano, hermana. Kay noqanchik yanapaspaqa ashkata noqanchikpis sonqonchikta beneficio hap'ispa kasun. Devoción matutina t'ukuychaspa ninkay hinata. Sapa ugninchikpaq mosqoyninchik tiyan, imaynachus hanaq pachapi Señor Jesucristo hamunqa. Chayrayku oracionwan, kallpawan noqanchispis ruwana tiyan. Tukuy pacienciawan ovejastaqa apaykuna corralninku ukhuman, Jesucristuta suyanankupaq. Ma importanchus si qhillachus, pisi kallpayuqchus kasanku, sapuqninchikmanta cristianos hina, dependen paykuna corral ukhupi suyanankuta Señor Jesucristuta. Chaywan saqespa kasayki. Kusi samakuy kachun kunandia munasqa kuyamasi.